Amreng along IPHL CMP candidate Jai Katharar Mujang Jiset Anjurikin Deng along Kang Thumkarnia Saikideng. Hamren Rong Supia long Lok Sabha ki Liga Baha ki Lang Chari Japan State Observer Kapalida. Nang ko an sikit hek mani phanang chitong thap si sar ikrong hangpen KKCA kong chunbang Wilson ti so phan ki pha. KATV a news along Birta kilang do anaphan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Lakha sirkap Amreng MEC constituency angkang jurken deng along jang mini phai cricket thomarni IPHL CMP candidate Jai Katharar phan cheng muri pongsi pen ingthum arni si hem pumukra akam along vote kere kamai ti paman pon. Mailong IPHL C Amreng si Amai Pulaflin Hansi kasi pehem pupona Mailong Aluhiaman pen IPHL C Central Committee Amai Puan Parta IPHL CMP candidate Jai Katharar Bikram Hansi Dhoneshwar Rongthar Horsing Timo Atum Chetongdu Bangso Mailong Inglong Asop Han Aning Kachi Thea Radatum Mati Don Trokep si BJP la pen Congress Radatum IPHL C Long Chingbe Dundunti Madu sitami mithang khai la pen mithang along li philang ka bawir det ja phana bangki aning hang helasi piniar nia bangki inglong asodo ana bangki mithang along ka ching hona jok IPHL se long nang chingbe ding bom tang lu si Jai Katharar pen ning je pon mukrang pathuak klam along ni tu IPHL yak che tong lo la pen ke aning arong ping atima MP election Athema jokta adet ki virji akhai ke kachipi virji phan ke jokta ning dok de jokta ni tum karbi inglong ara tum anta chelang pet pen ekhai lapen elong ri kachi raija phan sing non labangso a electoral battle labangso a ron vote ki pia ron abang ke ni tum se dan bek ko kadu vitumta lapen ke APHL C phan se pi high bek ko pinya amay along bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun no pini APHL C along pini armung kwan bakti toy sir pini 6,000 so 7,000 bakdo pini che to nangli kwan learning thepon pini la anar mung che tong penang li kwan avot pen si hai pon ji puning thela ni tu kado be ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs ke ni tu 5 lakhs ke long ni si chini lo Bangso Mailong kadok kawe bang suri trok so se ara tum chetudun News report KTV News Kibang jidang mini phain ko trokar ni bang ke Lok Sabha ki likar nilo bangso ar ni West Karbi Anglong district along kopi ko son si ke claim ke dampon ma mate choklim peno ma mate ke choklim kalilang ma bangso putha ke lang chari je phanpura General Observer Jaidi Mukhopadhyay AS lapen Police Observer T Unel Kichueo IPS atum bahini Hamren Rong Supia long an palisi ka humri padoda Alang litum ka humri dam laki Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimhasau district ke thoma pharmana long si humri dam lo the sot tank pen State Observer bahini tum district commissioner sai hem an parta EVM lapen VVPAT ki bia dim mate strong room hai hu dim ka humri padoda bangso PD sai hem conference hola long Lok Sabha ki liga putak do an ching ki ching wai pon si thang na ka siksa ka vide japan an parta ing thirjer lapen ing samjin ka pachun phan ching ki che than pon As we have finalized the electoral roll, that is on 1st of April 2024, right now we have 2.26 lakhs of electors in both the constituencies. Our Honorable General Observer Joydeep Mukhopadhyay and Police Observer, they have visited us and they have taken stock of what is happening in different cells and also what is happening in my dispersal center and how the commissioning of EVM is going on. They have taken stock of this and also they have given us many insights on how we can make the election, conduct of election more efficiently. We had a discussion. He had a discussion with all my cell officials, and he has given us directions on how to do it in a better way.
Tabang so mai long West Karbi Anglong District Krishna Barua ACS Election Officer Arnika Lekthepi lapen Magistrate do anje tong dun si mai RD do jot pen chingwai Draft roll lapen ke final draft roll hand the publicity platlo lapen ke e-roll hand the nilitum recognized political parties to hand ke ni thailo na se nilitum hand pen ke preparation nang ji an ke preparation platlo lapen ke observer to nang chitong sa dami dak nang visit sa dami thang objection nang wi tawe lapen ke ni ning chithe pollo that election man ke peaceful pen si jipon take away pen si doji peaceful ni ning chithe koneklo lapen kadu ka vera tum han sa dami ni din training ri iklo rumors tang ka dam to mon hai pe ni tang ke ko comic chat se me ka pa son ka be ten se me person ni training ri iklo lapen ke non election pen ke 26 arni si doji nasi kado ka be tum than se ta me ni hin pen training ri iklo vote se ta me itu tum votes ke another ke so ke nasi kado ka be sarpi sar puno pen ki 18 plus tum lahai tum an se ta me dun ika vote che job to iklo kasi ne tum ning the News Report KTV News ke thek sera tum ke do joy bonta ke thek hoy tum ke chon soi pa saram theke jong pona somsi arona tang ke thek sera tum ke nangli jong heleng chek se ta do joy ji bonta ke thek hoy tum bang ke kai ke tan ni pu ka chiparo ka bang ke do ajale pudam sta min non malom lok sabha ke liga birta chala bang samri mating thong vi son sido sita ke KC e kongchun bang welson chi sopen kaprek kaprek tumang bong lam theka char bok pen kalili kalang lang alam la pen me hinunu alama puthak long ri alu hur chudur an pin lo labusona por hud hamren rong supia long ki do sar igrong hanga bang hin pen pherang kia mai long kaning je pona tengke KKC e kongchun bang mate kuru sar welson tiso nang likhai phan ko anlo ka chinghon karbi khai porom ko anlo nang ka chini la pen ko anlo ke thek ni long na che tong tha nang li KKC e long kuru sar claim jite claim vet not nang li pen ni li che tong sinang la pen nang ke thek pen ni ke thek apu thak che pa choi sinang pusi welson tiso phan sar igrong hang pen ke phapon udat nang pulute welson tisu ke tisu kacikrong thap ma pu me an sigedolo kurusar kacikrong ke aleve pilo ame thang inut kurusar amunit ke kapinra malam kali ne pinram re la pen ne pen nang chetong lo pun la bang salam ni chethani bonta alang ni pan ni chuning ri lo version tisu ne pan nang chetong tha dak hamra rong su piwang la nilimen sar igrong ha nilita jutang yubara klembo mabang pulo kadu ko bela chini news atumana chini nilita jutang yubar adamasar pangri pangdan tandang lok berte Cuyun cuku pangri pangdana kanta nili klembo manglo setelah asona bebe sarpi marano ngachine arlenge thelo ngachine usum marno ngachine la hiloidun thabra ma kalidaji lasi nang tainut version tiso fan siningri lo la nang tala heroin thabanga king ton tamelo la pen matha tha ing ton te ning nang ning hang seta kamatha parsik pen nang kang ton je fan nihin ban siningri lo ni men ke sari grong hang lo nang humri non kopi ma ke nang ji ke nelong tanang humri tam nang ko an ma ka the jai kathar phan kursenem alam pendang lok kaprek alam karbok tapa bang ke nang lilam kaning jing ton milo la pen nang lila po ana ron ka chini piga bang pupuloti ke dam ta por nang lita kopia potsi kampar claim that lo pota ning je pontu non epong MP ke leg mate pininga sengkan ke EPHL se song japo jai kathar aphan karbiang lo arat tami khai la pen long rika ching hona men pen ki si mate na pir arjana long le hok pet avot pi iglona la pen BJP Congress ASDC kaprek along do dera EPHL se song along le wang non pota hawara ra phan sar igrong hang pen ka chuning ripedo ye bangke Congress punon BJP punon kaprek punon la National Party along ke de alle belu la si alle ke de ye bangke methang Regional Party yang mau ka LDC kadagdo independent kadagdo kan tas CPML kadagdo alle belu la kaddu be tha alle belu non pinipenap kar benglong rolling bomb ke EPSLCC strong opposition mate Singbardun kre national party long pen kacedandun bom kar belam bane ponang kacedandun bom ke EPSLC atuman cholo lasikat dukabe kar benglong rar panilihin banchuning rilo akaprek fan matha the pin pen EPSLC aphan ki siarian long wood pipen kapre hayi abang pu earling earlo jai ka tharapan ke kursenem puta pulo kaprek da pulo seta kursenem kalima kalama ke kaduk kabe karbeng lora ta chinilo News Report KTV News
Pinia Berta lapuan si kang ton iklo. Domi thak me kardom.